Wakiri Mugambi Manyara ugite Amiru bakaibanga bobo gagisiasa nuntu ni baerirwe ni thirikari ya Kenya Kwanza. Imanyara ariuga Amiru niyo yaringire kura inyingi nkurukie iria ciareterwe ni Dr. Alfred Mutua, Kingi, Mudavadi, Wetangula na Kuria na bane antu bareo thirikari-ini. Ariuga thaiji guti kiama kia Amiru kiumba kwaririria mukari kiri thirikari ya Ruto na kou atongere ba Amiru kababati kuibanga kiri kithurano kijite. Mugambi nkuruki na ameneretie abunge ba Amiru na kuga ni antu batiumba gutetera Amiru kuona mirandi ya thirikari na bagitaga kibura bakwirwo ni rais Muthuri Muriuki na gutwacho Uhuru na ijura kuga katutamuthikiririe ndu twaringire kura cia maruru nukuigwa kura cia maruru gweta bonko muromo onu ura thirikari uru ithuki ura bwithite gukara maicha mega ura mantu agachinje butuike na ndipo kuma bugweta heaven mantu jathire butigwita ngweka iri bugetha into bire nyomba wapi Ujunaine wakiri Mugambi Manyara akiarira mantu ya gwitana mbere ndene Kenya na ginya kaunti Amiru. One of the greatest lessons iria Kenyans balanite amwe na Amiru Mumiru uga ore yara yetheki tu yara yethauri na ndi ore antu bamwe baragia abachwaga kura na muromo yui sweet na bagigweja the sweetest of the promises tiuba kuthithia thai. In fact by the opposite. In fact tutina problem no muno ukethwo tiuba kuthithia ukethwo betire ba mamo bichi lakini tibeja kututharia kinya na ara ni twari gutwika ugwe ketho gwata shilingi 10,000 o mweri no thuganitie mbuga mtu akuruka ikongerwa ikinya 15 inikamwe kuyongere wendere gukora maisha mega thai kaira rindusire ni chuma 10,000 cha kinya 6,000 nontu ba marando jara winacho na mogoti jara wongeri na mantu ja maingi muno. Bwa mbere Mugambi Manyara augite bia manibio byatumikire kuga thirikari ire kwathana kagita gaka. Ronire recently coalition agreement ira Kenya Kwanza ritete icho kiagaire thirikari ire ryo thai Mudavadi basaina gwatuika no gatuika prime cabinet secretary na kiama kiao ANC thai nwe prime cabinet secretary na bachoka ba negotiate positions inge cia thirikari ira bakaewa in addition to interview lakini utino mirwe negotiate kwewa gitikiri kuki thirikari ya Kenya Kwanza kinya ketha twamiringire kura inge nkurukie Mudavadi nkurukie Wetangula nkurukie Kingi nkurukia Moses Kuria twaringire Ruto kura 400,000 kana kura 100,000 akiwa kaunti ya Amiru neremere kuingiria ngoru iji na nikyo gitumi nandi twithinene na jana lakini ngeja ukuria kura yu just translate into what ira tumba kuria imbito kundi mandiki thirikari ya Kenya Kwanza buri Amiru gutumba mbira gitumi buti ni wea ni untu utikiama bwatonyete bwita gwa approach Ruto na kyo bo negotiate kira bukona ki thirikari ya Kenya Kwanza na ndipo bwetire directory ya Kenya Kwanza bwathugania mbwa bweta directory ire bwatonya kadimeni ire bukunywira ara kadima kaumirite akiwa mankira na ndio tikia makironde ne Amiru kioma gutake thirikari yomba kwaraniria nakyo nontu Amiru ba malirio ntububu makosa jara ya karikire yake rutere rwa Amiru ni ati atongire ba Amiru na ito abera kagita kau tutonye kiamene kia mbas na bataigagwa paka ugaribo batimbo tonya kama kindogo batimbo tonya kama gantura betawa kama gantura lakini bariganirwa kinya ya mabibi inge bionde maybe antura kintura biumete na antura icho bet dieteta ko represent kithirikari na bo baeta bekirete njara meuko batonya kithirikari Kenya Kwanza no tikyo ba negotiate na batiji imbi bakona kana kira bationa nekyo gutumoko na Amiru thai uti maendeleo ya kuma ki national government uti barabara ethithitwe indonire na ala Wetangula na ANC ibogite barabara ibikathithwa kwa miaka iji 5 ibogite ndamsiri gakwa ibogite chukuriri gakwa ibogite sibitari ire barikeni Amiru warikeni na Ruto imbi bukona na gindu kira tukona kagita gaka ni abunge ba Amiru ona kinya kethira ibaringiri kura na kiama kia thani uteweti na mbere bukonekana Amiru nontu batena uge tumi MPs ba Amiru batena inya ni otu guti MP
utiringirwa thimu ikiama kiawe particularly UDA erola akathithia areka kuthithia u akara kuthithia u akengwa kiamene so ibalutire independence yao bagwita kiamene kiitha reason being utwe tutina kiama gietu kira tumba kuwa tutonyete na twatonya twinde twithiriritie 100% kenda tuginye gwita ku negotiate tutonyithwa gi coalition na kiure kire kine mugambi akuria nandi kagita gaka kuna ngundo ati mugambi thani munene mbakethwa kebebirwe etene aruria binga Bamiru bakethwa bena uge bweku kumane no ndibubu utwi twatere opportunity ya ku negotiate na Kenya Kwanza na ikyo gyotuma thai tugusafa asa community isitoshe thai ginya ndigwe jaka na inkuga na inkara nkiuga na inkuga antu baba bangite kinya kuyukia giti kia Chief Justice Martha Koome ukethirwa twinda twaringire kura na kiama kimwe na twethwa twina MPs twethwa twina senator twethwa twina governor twethwa twina MCAs tugeta tukera president utino Martha Koome tete aikana shua yu gutino eta no ntugwa twiko kamwenga kinya tuga kwebera because we are a united community na to protect one of our own. Muthuri Muriuki, Wero TV, Muterejo Kangangi.